lengoma uyivile lento ngoba yini uyayikhuluma so sifuna kuloko sinasiyikhuluma bese niyasukuma niyasupport amen awuva kumnanzi njani asivule live lethu bazalwane ekseni kulaba bebakhona emthandazweni entolo kodwa ba i-repeat kodwa ngithi lebese ngekho kodwa nje sihlo sasekuseni ncwadi ya Matthew chapter 7 sifundza verse 21 isho kuze kube like 3 ngoba ngani sihlukahlukene like ve Matthew chapter 7 sifundza verse 21 noma ngibani angasifundela noma ngabe ngayiphi nje version verse 21 yes akusibo bonke labathi kimi Nkosi Nkosi labaya ungena embusweni welizulu asiqale sibambe lapho kuqala lapho abazabane nito kubeketelela sithoshane linyawo lenwabo kamnanzi yana thi linyawo lenwabo lesina lisuka la le bese lisuka bese Musamele kusuka naleli linyawo lamba njalo ayijaha so ke namhla ake kuze umbone ngihamba ngelinyawo khona lolunye kwehloko legreen lo kabasilo paramelani paramelani khona lo nethi na uvula umnyango wathi sekabili so uma boyijwayele ukuthi sigijima ngale linyawo lelo namhla kubeketelele sizohamba ngaleli lenwabo Ncwadi ya Matthew chapter 7 verse 21 ithi akusibo bese ithi bonke labathi kimi kusho Jesu kimi labathi kimi Nkosi Nkosi Kambe bazalwane sesike sihamba sanaka ukuthi akusitho tonke indzawo la kuthandazwa khona la kubitwa khona uNkulunkulu wabo ngenkosi sesike sanaka bazalwane amen uma uya tubenkolo yema Muslim nema Hindu bana prophet Muhammad Allah kumbe prophet Allah nabathandaza bathi prophet Allah kumbe bathi Allah abasho ukuthi king abasho ukuthi Nkosi kodwa bambita ngeligama lakhe
letinye tinkolo futhi nato natithandaza tibita lama leaders wato. Ingolo lena kuthandazwa kubitwa khona inkosi ingolo yemaKristu. Ngithi maKristu le uma sithandaza sithi Nkosi sibita uNkulunkulu wethu. Letinye tinkolo uNkulunkulu wato atimbiti ngenkosi kodwa timbita ngemagama lahlukahlukene. Kuze kuyofika nakulabo lebaphahlako nabaphahla abawabiti labalele bakubo ngemakhosi kodwa bababita ngetinangathelo takubo. So ingolo leyibita umnikati wayo ngenkosi ngithi maKristu. So leli verse leli bazalwane likhonziswe kithi maKristu ngoba Jesu bese kaqalile akhala ibandla lakhe akhipha boPetro nabo Mateyu ekudobeni tifishi afuna kusibatodoba abantu bese kaqalile afuna kudobu webantu lebatobitwa nokuthi maKristu. So bese kaba prepare ke la ukuthi laba lese badoba nyalo abasasibo bayoba maJuda kodwa bayoba libandla lelikhontamine. So ngithi kubo akusibo bonke lebatotsi kimi Nkosi lebayona kanjani lebayongena embusweni wezulu. Uloye naloye bazalwane uma endlini yenkosi bancane labatele ngeduze bathe kwabona usinabo bakhonta la. Labanyenti bethu batele ukuthi sitolungisa indlela yethu nenkosi. Lungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Lungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Lungisa indaba yakho noJesu. Ngoba bafuna kulungisa indzaba yabo naJesu. Lo mke nedutile nje ukuthi naye angabhoreki uma hleli ekhaya. Nje akanandzaba nalutho lokukhulunywa ngalo la. Umbona ngani? Sihleli siphishanekile. Ifoni le. Sihleli siphishanekile simlalela simfunisisa. Uyabona ukuthi bakhona labavula ifoni ngoba babuka iBhayibheli. Loyo utobhizitela nasathi incwadi yaMateyu 7:21 labhizitela phi. Wena uyambona ukuthi ufuna livesi. Nasekalitholile bese utovela ayibambe so. Ubuka iloyo leBhayibheli. Lokho nganandzaba nokuthi kukhulunywa ngani. Sithi sibhizi sifundza yena. Anibuke abayitheko ukuthi wasebani sport lapha izaphi. Mara ukuphi? Akusibo bonke lebangena emasontweni lebathi kuJesu Nkosi lebayongena ezulwini. Akusibo bonke. Labanye bazalwane batile la ngoba
yathi mzala lesondela ngalibona ligqwaba lapha kamakhelwane bebanqoba khona le mzobe banqoba la yomzala khona abafana nasibasathatha yo vele ngalijoyina mzala yathi ngilijoyisa ukuthi laba object washaka mnanzi ulanje ngani ngema-ogela washaka mnanzi mara yena nankulunkulu abatali next and akakase wakhombisa ukuthi uyamfuna uNkulunkulu akakase watimisela ukuthi ngifuna kwathi itimiso takhe ngifuna kuhamba ngendlela yakhe akanandzaba mara ula so le verse lithi akusibo bonke lebasikuye Nkosi lebayobona umbuso wezulu kuphela okay ngisengayicedzisa qhubeka kodwa ngulabo labenda inzando yababe losozulwini kodwa ngulabo labenda ini inzando yababe lokuphi losezulwini ngasekhaya akusingilabo labenda inzando yabufundisi kuthani yabona umfundisi akathandi ukuthi nasekashimayela sibizitele so njengoba uhleli so awukahlali ngoba wenza uNkulunkulu uhlala ngoba umfundisi usungabhiziteli hayi akusibo phela labanye babomake la bathwele enhloko hayi ngoba yinto lebayintro yabo kuthwala Yamatuthetha njani? Thatha uthi ufuna sibothwana. Ngasekhaya nanguthi ulithwashe ukuthi ngiyathetha. Usekayadi inzamvo yaNkulunkulu. Akusingibo bonke lebathi kimi Nkosi lebayongena. Kuphela ngilabo labenda inzamvo hayi elibandla. Kodwa yaNkulunkulu labanye bagcwele basonele ngoba inzando yebandla izimzala ukuyigqoka bese uyayistasha sengishijoyini bese uthi siphika sakho bese uthi induku yakho bese uthi inzando yesonto leyo labanye bathi mzala labasonele bafuna ukuthi nawufikile ubonakala ukuthi ukhona ngokuthi uma kuthiwa kuyanikelwa nawe unikele uma kuthiwa kwenziwa lokho nawe wende ngoba batomangala ukuthi awusengeni inzando yaNkulunkulu wena inzando yelisonto ezulwini kuyongena labo labenda inzando yaNkulunkulu inzando yaNkulunkulu yinto bazabone le ikhulunywe nguye athi ufuna abantu bayende bayile we bazabone kulamalanga ladlulile bengikhuluma nemntwana wethu enongatana lomkhulu le ebandleni lekakhonza kulo abathwali ehloko yena akafika wafike athwala se kuyahamba ba pressurize na utenda makoko yabo masivule weekend uthi siyabuya ngala sekhaya na utenda makoko se last week siyakhuluma naye because ngiyamuva umuntu nase angenwe uyabomoya natotala kungena uyevakala uthi papa wayengazothi vele lento leyo kuthwala enhloko wayengazothi vele into abantu labamnyama kakhulu ngithi mina kuye lento yokuthwala ayendi abantu abamnyama kakhulu yento wangilabo labasaba uNkulunkulu kakhulu uthi kusho njani ngithi eAmerica kuna mfundisi Chino Jennings eAmerica Philadelphia unama branches all over even nala South Africa ebandleni lakhe ku multiracial black white Indian
colored, Chinese, whatever. Bonke labo manje. Bonke. Not even single one of them. Agagathwale ehloko. Bathwele bonke in America. Write the name down as I'm speaking. Gino Jennings. Gino. That is his name. Say name Jennings. Gino Jennings. He's a pastor in America. He's pastoring big churches. Every woman in that church utwele. Because basaba ngulungulu abasabi bantu. That was my first answer kuye. Second answer ngathi mina lapho bathi yini into lena bangathwala. Angisakhuluma ukuphendula wathini ngathi ke mina othi ukutshele ukuthi lamanye emasonto yile bento abangathwala. Mhlambe nawe wahamba weva lokho. I'm going to assist you. Number 1 bathi umpostoli Paula uma abhala ngendzaba yokuthwala enhloko beka addressa i-fornication lebekathe ise Korinte. Statement sabo bathi beka addressa i-fornication lebekuphi lebe ise Korinte. Statement sabafundisi abaningi nabakhosisa abazalwane. Bese a follow-up question to that statement. Uma Apostle Paul beka addressa libandla laseKorinte, I want you to Google now. Umnemadata now. Google now. How many churches were in Corinth? Ngalesikhathi Apostle Paul abhala libandla laseKorinte. How many churches? Let's I told you answer. How many churches were in Corinth when Apostle Paul was writing a letter to Corinthians? How many churches were there? Kwa nasema kugulisha waitole answer. Nisa kugulisha. Kugulisha ndenga wa? Kugulisha. Biya ni answer pela ngoba ngiyabona 2-3 babambe mafuni. Biya ni answer masinyana. How many churches were in Corinth when Apostle Paul writes a letter? Now, chapter 11 of 1 Corinthians. How many churches? Where you trying to put that? Approximately 53 to 54 churches in Corinth. Where you trying to put that? 53 to 54. Then again, a Corinthian. Bekune haba ihaba inzawo lapho ufikela khona imikhumbi ne ngifuna nibe nawo. Can ihaba mhlambe ngathiwa ngula eThembe esibhedlela. Can ihaba ibe na 53 churches around yona? Ngifuna ningabe stiff vula nje qolo lapha eThemba around the Themba especially. Ungaba na 53 churches. No. So, Apostle Paul abasibeka addressa inkinga yabongakela bebathengisa umtimba lapha ehaba. Ne? Then I want you to open now. 1 Corinthians chapter 11. Sifuze verse 16. Mhlambe la utophuma usitha ke. 1 Corinthians chapter 11. Sifuze verse 16. 1 Corinthians chapter 11. Verse. Nangabe umuntu afuna kuphika inkani. Kodwa nangabe umuntu afuna kwenza njani? Khuluma nonke phela, especially nile bomake namantombazane lelinengane. Nangabe umuntu afuna kwenzani? Fundza ke bhuti. Kodwa ke nangabe umuntu afuna kuphika inkani. Yes. Sine site linye isiko. Fundza kahle. Sine. Yes. Site linye isiko. Site lelinye isiko enkonzweni. Jothi site lelinye isiko kuphi? Enkonzweni. Emole. Ekhalakho. Eofisini lakho. Kuphi? Enkonzweni. Kuphi? Enkonzweni.
Lendzaba yokuthwala ikuphi? Nabo bani? Funda futhi. Nabo bani? Nemabandla ankulunkulu athelelinye. Nemabandla abani? Manje ke mntana sekhaya sibele le statement losokuqala ukuthi be-addresswa inkinga ye-fornication lapha yakuhamba. Maye la Apostle Paul ake la sokhuluma ngawaphi ke lamanye amabandla. Phendula phela nini bokuphikikani phendula phela. Akithi siyavuma beka addressa i-fornication lese ehamba eKorinti. Manje nangu ukuthi yena uma nifuna ukuphika inkani sine nalamanye emabandla hayi amaMuslim. Hayi ababani kodwa abani ankulunkulu side hayi libandla laseKorinti kuphela nalamanye amabandla. Bese bayajika namkhathini wendzaba la ngathi ku verse 8 or 9 bese bathi ya ngalilisi kaNkulunkulu tinwele letitse tisimbozo bathi si uma uqala ku verse 3 kube 4 lithi nangabe indvodza nangabe ini indvodza ithandaza hayi nayisemolo hayi nayihlaba lifoshole langeni ungamfuzela ngaphuma Nkosi yami esiporweni. 1 Corinthians chapter 11 verse 3 or 4 fuza 4 ngaphuma esiporweni mara kunanzaba sitakala limandla. 1 Corinthians chapter naleyo mvodza lesuke ithandaza. Naleyo mvodza lesuka ipika ekhalayo. Naleyo mvodza lesuka ileshela ngaphandle. Naleyo mvodza lesuka isebenza langa lishisa. Ngani lokho kukhotha usinto ngiva ukuthi akushiwo nawe wena lokulokuyi. Mara naleyo mvodza ayenda njani? Nayithandaza. Noma nayenda noma iprofeta. Uprofeta nokuthi angithandazi ngiyangithandaza. Mara I'm prophesying kuwe ngokukhuluma live laNkulunkulu kuwe. Yes. Ifake lutho enhloko. Mara neva ukuthi bathi lutho. Hayi ebusweni kuphi enhloko. Noma ikepisi noma iberet. Kunamasondelo bathi bobabe bangashonelwa. Bakuthi iberet ungene nje nebheresi la iyakhishwa ngimi lapha eminyango lapha umbabe ngikhipha lapha uzibabe ngisolele umngane ngasikubherezi sokweni kokubherezi sokweni ngikhipha lapha hayi ngoba ngisibheva hayi ngoba nginenkani ngoba ngisaba uNkulunkulu akuyungena ngivotha nesigqoko esokweni. Nina zelibusiseke banishayela ama keyboard bashaye umzabhako ngempisi. Ungene emoyeni ungezwa umfana akushayela keyboard esontweni afaka ikepisi. Lelinye lesonto ngavakasha ngathola umuntu ahobele tinwele azagqokele isigqoko vele lesinabo yellow nabo green semarasta qoko abambikide uyayishayela uphiwe mara sigqoko sifunani ngoba sitothandaza la sitoprofeta ngelivi laNkulunkulu usho ukuthi wena mndoza loshayela igitha awuthandazi. No wathandaza ufunani pho ngoba lapha la kuthiwa utothandaza la ngekho benginisida ukuthi bonke bantu bacabanga ukuthi lento yokuthwala yinto yokuqinzetela, bacabanga ukuthi yinto yebantu abamnyama, bacabanga ukuthi yinto leyingasintsandvo yaNkulunkulu. Kanjalo nakuyo umfathi nakasuke athandaza noma prophet. Ingabo nasekugcineni verse 16 bathi thina sidelelike isiko lokukhonza enkonzweni. Yeah. Waphuma la mntana sekhaya noma ulishaya khethe izunithi. Akuna nkinga sowuphumile kuphi enkonzweni. Asibile ngale kuMateyu. Sibile kuMateyu.
Asifunde Matthew chapter 4. Siqala verse 17. Matthew chapter 4. Siqala ku 17. Usukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela wathi. Uyabona ngisena class uhamba ngani bazalwane? Ngenyawo lemntwana. Kusukela ngamagama ngaphambilini bekungakendeki. Kusukela kulawo malanga ngabakazi bathi kusukela nje ukuthi lento iyaqala beyingakendekanga ngaphambilini. Kusukela ngalawo malanga Jesu naye waqala nje ukuthi bekengakase akukhulume lokho ngaphambilini. Waqala wathini? Wathi phendukani. Waqala futhi eqaleni Kusukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela wathi. Waqala kushumayela athi. Kube kwashunyayelwa ngaphambilini mara akuzange kwathiwa. Ngiyabo uyaqala kushumayela ngalendlela lesomuva ashumayela ngayo. Ushumayela uthini? Phendukani. Uthi Jesu ishumayelo la iqalako kuyiqala ngqa kubazalwane kube kubantu leka balungiselela ukuthi bayofoma libandla kuthiwe bazalwane. Uthi bazalwane phendukani. Inkinga lethine sihambe sayenda sibafundisi sibantu labashumayelako asizange salingisa Jesu. Thina nasiqala kufundisa abazalwane asiqalane ngokuthi phendukani, siqale ngokuthi sindiswani. Jesu yena akaqali ngokuthi sindiswa. Uqala ngokuthini? Phenduka. Kunemehluko emkhathini wokusindiswa nokuphenduka. Amen. Romans 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Nangabe umlomo wakho ukuthi Jesu uyinkosi. Ukholwe nasehlithweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile. Uyawusinziswa. Ngicela lo kaphethe ne-English. Anamhla sishaya kahle. Lo phethe English abavule. Asifuni ukugijima ngoba lesi sizokugijima abantu basale emva uhamba phambili ushaya marathon uthi ubashiyile. Kanti vele ubashiyile abakuva nokuthi uthini. English. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, Yes. you will be saved. You will be saved. You will be saved. Usitheni nelifuze singisi. You will. Not you are. You will. Uma ukholwa ukuthi Jesu uyinkosi nemsindisi. Uphinde uvumela ngomlomo wakho uyaku. Hayi ukuthi sewu. Thina bafundisi nami. Ngishumayele abantu ukuthi nethi nabaqeda kuvuma Jesu ukuthi inkosi nemsindisi seba. Yeah. Angilade elivesi usibeke ngithola ku. Nami ngaliva abalishumayela. Ngangalihlati ngajoyina kulo. Namhla ngiyovuma phambi kwenu ukuthi ngishumayele wrong. Amen. NeBhayibheli nawo lokwambile alisho ukuthi sewu. Yeah. Kodwa lithi unto. Alisho ukuthi you are. Kodwa lithi you will. Jaisal in Afrikaans. Basho njani? Yeah. Okay. So bantu labanyenti labagcwele la emasontweni la sabatshela ukuthi ngethi wena ngathi Jesu ngisoni xolele ntono tami ngiyakholwa ukuthi wafa
uthi wavuka ngesuku lesithathu sindise Jesu. Amen. Nayisuka ke lapha emambani ihamba yatshela bonke abantu ukuthi seyisindisiwe. Vele kunothile bafundisi sibatshele bona. Jesu akazange wathi sindiswane. Jesu uthe phendvukani. Sigwalelwe abantu la emasontweni lebasindisiwe mara abakaphendvuki. Ngoba sishumayele kusindiswa kuqala kazi iBhayibheli lona lesibambile lithi uyo. Into yokuqala kahle kusindiswa kuphendvuka. Hayi kusindiswa. Amen. Asiyende ku practical. Sishumayele bazalwane ukuthi abaqale bagqokise emafutha bangakagezi. Okay. Bazalwane labanyenti bayanyamtela ngokubabuka ngemafutha mana tisila tikhona. Kuthi lo muntu unetisila umbona ungamyama ungazisonzele kuye ungavuka close naye ngoba umuntu noma ngabe akagqokisa amafutha nakanesila emtimbeni nethi wamraba kancane so isila iyaphakama so umbona nasawusonzela kuye kuthi hey bekanyamkela sesenzema nasawusonzela lapha abajoli basifomkeni. Now we are bad. Umuntu lona moya nogwele uyasaba kubona amabele anomnyemake lela nemfuthu yakhe noma nganamfuthu. Umfundisi lona ngogwele akajajuliswa kubona amathanga abomake nabosesi abe anamoya nogwele. Moya nogwele uyakutshela ukuthi inyongo le idoti le batshele bavalele nosesi le. Bande igama lelithi nonsense ngishilo la intolo ngathi ligama lehlangene thuye amagama kuhlangene no kunasense chose lento ide isense leyo so uma kumno nasense ukuhlanganisa kuba no sense bese thina sifaka na emkhathi sesithi nonsense mara sinhla lento lo endawo khamba nguni ayina sense sesi ayina sense makwa. Lo ngabuka ngenzo emzabalazo phambani mathanga akuna sense khambisa amabele phambani emadvodza akuna sense mabele akho nedvodza yakho na ushadile mathanga akho nedvodza yakho na ushadile akuna sense. Umfundisi ngoba lona ngwengwele nayavume abantu bahambe nkulu phambi kwakhe ngeke unless wambile lo moya. As a result, sinebantu labasha labanganathi bangabhemi bangajoli babuye la bangasabi nokudoma la basibazabone. Ngiyambonga Jesu owayisithi impilo yami sendisiwe bazabone ngiyamthanda asho avuka lelo la boyfriend bethu bantwana bethu thina labakholwako bengalaba basindisiwe kanti bavuka emadodeni bavuka ebafantini bavuka ematshwaleni bavuka kwetinyaube bavuka kwendoleni yonke lento babuye badoma ngoba asikabatshele ukuthi awuqali ngokusindiswa uqala ngokuphendvuka. Ingakugwele bomake lokahleba so Sheba nendothi yakho. Nede iphumi emsebenzini uyakamakhelwa. Usasesethe sengathengana ekhashe abantwana. Khona nje msayede wangibani mina nje. Msayede wangibani. Hala kwendi lapha sisi. Hakwendi nethi. Phela ngaba kusimje lethesa abantu abathisi. Phuma ngena. Labatana babalapha la. Awubone ibasha abagqoki. Kuzama mina. Basi kanti bakwakho. Babakhona kuphi? Indoda nje ngelibhruku. Ake ndi next. Ukhuluma invoice yakho. Ngoba ude moya wakutshela ukuthi phendvuka.
inkosi hlebo umkayo ngamanye amadvodza. Ethekeni labantwana. Lokho akuklini, akuphela imphethe, akuayini, akwendi lutho, nenze kumzemali, kuzimali. Kumthatha naphela inyanga phela. Indvodza ihleba umfati wayo. Kenza phethe uma la ebazona usindisiwe. Usindiswe tiwani. Sinesikoloto sokutshela abantu ukuthi akuqalwa ngokusindiswa, kuqalwa ngekuphethuka. Johane uma abhabhatiza emfuleni iJordani, ubhabhatiza labo lese bavete tiselo zokuphenduka, uyababhabhatiza ayafika emastelem, emakruka, emahypocrite, batenisi, bayafika nabo bafonlayini. Bathi Johane, sicela nathi ubhabhatize. Johane akasho ukuthi sindiswani kuze kubhabhatisa. Uthi Johane vetani thelo tekuphethuka. Ingabo nje mntana sekhaya. Kumele ubone esibukweni ngelanga. Noma umbaba, noma umama, noma umuntu omusha, noma umgogo, noma unkulu. Ubone esibukweni ngelanga ukuthi buke. Uthi manje qobo mina ngiye ngabantu. Happy yome esibukweni ngoba la kithi ngane khona kushayina. Emfundiseni thanda sisema. Thanda sisensitha. Sitha siyabhoka. Happy yome esibukweni nesitha sakho. Uma esibukweni uthi buke bese uyadibunda ukuthi kahlehle uye ngabani. Who are you fooling? Are you fooling yourself? Or you are trying to fool God? Mother, if you are trying to fool God, let me tell you, his foolishness is actually something that we comprehend. Oh, yes. His foolishness. Oh, yes. Ingakho bazalwane kumele sibe strong. Sishumayele singancengi, sishumayele singakhibukani. Now uvaka usile ishumayele yebhola go and look for another church. Now uvaka usaba khona kubeketela lokho go and look for another church, go and look for another pastor like ukumasaja. I will tell you, now I'm going to tell you, who's now flag your fingers read. This is the way. Now ungafuniyo namanje ingasondo 53 according to Megacon. Uma bazalwane ukholwa afunthi nekahle kuva wena uthi uyakholwa sifuna kuva emalunga emndeni wakho babike meeting babodwa bathi hayi ilandele sokwenzani kanti asingisibongile lo December lophelile lesaze samthwala somlala sembhedeni athakwe abone athakwe azathi shishitele akusuye sibongile bathi nguye basina December na December lesinani nguye lebekabamba abantu abanakekela nguye lebekabutha dish nguye lebekacleana la nguye lekathi before sena bongasinayo ngokuthakasa kanti sibongile kwente njani ngaye kufuneka kube bakini lebabuta nabodwa ngawe manje inkinga yethu sihamba siyoma phambi kwezihlobo zethu sisiphuthi ses babe make ngonkulu anti mzalo esensindisiwe man but okay sebakubuka lempike liphelile na uthi usindisiwe bokamke thuma private. Okay. Yeah. 2 yawo. Wafika wabanika bathi ngizamele. Ngizamela umshini. Okay. Ngilekhathi ngosengathi ukuthi usindisiwe. Yeah. Ngalo after so usindisiwe 4 yema private. So kanguba manyele 4 yawo. Ngisho kuTshotsha. Ngisho kuTshotsha. Bobatshotshela thuba ngisela thuba private letha kungasindiswa ngiyena sokuyabachela ukuthi usindisiwe abakuboni lokho kuwe mara babona sigebengu lesi advance besanga thuba private okutshotshwa ngiyalo sanga 4 okutshotshwa the time uthi usindisiwe ngilekhathi ngathi sathane akufana kakhulu iPrama
Matthew 4 verse 17. Wasiphendvuka. Asiye ku 19. Ku 19 years asiye 19. Asiye ku 19. Sesothandaza. Matthew 4 verse 19. Noma Yesu wathi kubo, ngilandzeleni. lalela mntazana. Ku-17 uthe kanjani? Phendvukani. Ngibukeni sister. Ku-17 utheni? Phendvukani. Thina bafundisi sitala ukuthi mlandzeleni. Sitala ukuthi mlandzeleni. Uthi uNkulunkulu nakakhuluma uthi hambe uyongibudela kuSawula uthi wanomsifo losemva kwaSawula ngoba Sawula yena uthi unqobile uyempini unqobile mara kunemsifo emva kwakhe uthi hambe uyongibudela kuSawula uthi wanomsifo nathi sitshele bazalwane ukuthi bamlandzela nemasavana abo. Yabona mina ngiyamthanda umuntu lekathi bazalwane ngimJoshua ngwakamathosi ngithandaza la ekhaya. Uthini? ngimiJoshua wakamathosi ngene njani ngithandaza la ekhaya bese athi ngitobonga inkosi ukuthi ingigcinile ngiyamthanda lona ngoba uyasikhanyisela sonke ukuthi noma singambona entana yena usena njani usathandaza la ekhaya ngiyamnyanya ngenhliziyo yami yonke noma ngabe utalwa ngimi noma ngabe uhlobane nami noma ngabe umbani ngiyamnyanya ngenhliziyo yami yonke umuntu atofika athi bazalwane ngisindisiwe Jesu uyabuza enhliziyweni yami abe anuka umjono abe anuka etinyanga abe anuka kuphahla ngiyamnyanya loyo ngenhliziyo yami yonke. I hate you because uyasimoshela lemvangeli uma ngabe usaphahla usajona usenani ufika nje uthi mina bazalwane ngiyabo ngimJoshua ngamathosi ngithandaza la full stop bese utobonga yena akwendele bona ungasimoshele emvangeli uthi wena usindisiwe Jesu uyabusa mara usana 6 masavana ahlele fridge ekhala usane 20 ihlela isikhwameni emuva usane girlfriend usane boyfriend usakhendla usatshontsha. That is nonsense. Once again, Jesu verse 19. Jehovah said, "Thankfully, you are now worthy to can follow me. You are now worthy to follow me. You are now worthy." So fanele ke manje uthi ungangilandela ngoba sewunjani sewuphendvukile. Naso umlandela sothi Ngitawunenda abadwebi bebantu. ngitawunenda imbazabani akakasho ukuthi ngitawunenda baqoshi bebantu. Sinetigebengu emabandleni lethi claim ukuthi sindisiwe bese nasesilandze bazalwane betenkonzweni bese dona tiyabaqosha tibaqosha egameni lokuthi mina sesimuntu ngimtshela la mina ngibhenga mina ngimtshela straight la ngimtshele ngesesi ukuthi mina ngaphume nje kimi ngafuna ukuphiza ngimbona. Yes, straight talk. Labazalwane lo baqosha. Uyabantu kusibala nzongani? Uyabantu kusibabuya. Uyakuthi ukuthandaza imithanazo mingaki kuze kube khona make munye lekasukumako athi sengiyothandaza. Uyakuthi ukuthandaza abantu bangaki kuze kube khona babe munye lekasukumako athi sengiyothandaza. Ntongena ngokuqosha. Osinto ukubuda kambe nesesibuka abantu lebabalekile embusweni wezulu umnamba banwe njengoba bona sesibuka kubaleka kwakho embusweni wezulu akusho ekhayini ngoba abantu abathi ibheke ekhaya kubo bathi bathi ibheva lesenkosini usibheve ekhayini la enkosini you are nothing, you are zero. Nami I'm nothing, I'm zero phambi kaNkulunkulu. Just umele umusa kuthi leSunday kube mina nakafunda nganqisha namhlanje samba neSunday kube lomunye. So I'm not better in any way.
Amen. Umnamba abantu enkosi abazayo. Ngoba nakuninkinga akuhambe wena, hamba wena. Mina ngimtshela sesikuthi mina ngibheka. Ngimtshela sabombuka la. Futhi mina nje ngimtshela ukuthi mina nje aphize nje. Ngimtshela ukuthi aphize nje. Yemaphizisana. Akusiza uyakho la. La from kule gate lela. Kulomthakela wonke sokuthi akubusi umuntu, kubusa Jesu la. Likhaya la Jesu leli. Amen. Umnamba bani? Asimeni ngetinyama.